That last one channel. Namuhla discussa hi Dr. Thomas Chauke aka xinyori xa huma xa ku humelela ka xikondo Salem kwahala ka hina kwahala hina hi tshamaka ku hina hi tshamaka leyi nga tshama sintile Salem. So Dr. Thomas Chauke va hi tsundzuxini lava ku hi hlangana na xingungumani xa COVID laha hi fanekele hi mbala ti-mask, hi hlamba mavoko, hi nga ti khomakhomi manhompfu, hi nga ti khomakhomi matihlo, mbala mask. Hi nga rivali ku va busy ku endla shimatsatsa number 36 as he promised himself ku ri this year yi ta huma. So hi tsake ngopfu hina matsonga machangani kwala South Africa. Dr. Xinyori hi va rhandza swinene, hi va rhandza ku tlula mpimo. Tinsimu ta kulukumba luya ta maka munhu ta yaka ya ti endla swilo swi endleka, so hi ta va hi yimelini na hambi na leste va nga hi tshembisa va ku hi ta huma a hi humanga. Leswi vanhu mo hi tshemba ku hi ta huma, hi swa tshemba leswi a va busy ngopfu hi nchumu. Ni voni va kha va endla na single na Shoma Jozi. Loko ni twa Buthemba va ri single liya yi endliwe ku tala, yi deletiwe yi endliwa ku tala ku a ni Dr. Thomas Chauke a va lavisa marara va ku me loko a kha a vula Themba ku va ri voho va ta yimbelela hi tune ya voho, and then na Shoma Jozi u ta yimbelela hi tune ya yena. Leswi ri ngoma leyi ta va hit. Imagine Dr. Thomas Chauke xi nghena laha xi ba ta xo to ta kahle, Shoma Jozi ta kha phapha hi le henhla. So a yimeleni album, I'm sure loko yi nga humi hi December hi ku xo hi December. The last time loko yi tsandzeka ku huma hi December yi hume hi January or February, so maybe yi ta huma hi December because va yi tshembisile. Voni ka video yi nga huma nyamuntlha or tolo, so yeah, so a hi rhendzeleni tinghoma to aka mindyangu. Inkomu.